Helo pawb, prynu mi o'n fideo eitha short. Un peth ni'n gwneud heddi yw gwneud y Dwylo o rein. Rein yn mynd bod yn syml, mae'n just llinelli thing, circly things, fill tools. Right? Ni'n mynd defnyddio the pen tool, the fill tool, not the line tool perhaps, maybe the smart segment, the pen tool. So dechrau. Okay, so mynd nôl i serf dogfenti, ag ar fel am. Gwneud siŵr fod ti wedi safio fe tro diwethaf, because that's common sense. I should have probably added that in the last video, but oh well. Gael ei gweld fod ni'n cael y cymeriad ni, Jimothy, what have we called that? Jimothy? Okay, it's Jimothy now. Os fi wedi anyway rhywbeth arall from the last video, I do apologise. His name is Jimothy. So, clone frame, hynny beth ni eisiau. Ni eisiau zoomio mewn, the control mouse wheel, cael the pen tool, a creu y Dwylo ni. There you go, smart segments beth ni eisiau. Gwneud siŵr fod mae'n ar 5, and dechrau. Gwneud siŵr fod mae'n eitha fawr, oherwydd mae'n mynd lan a lawr. Mynd draw fan hyn, mynd i fill, a mynd syth ar i gwyn. Gweithio fill eto, gwneud siŵr fod hwn yn gwyn, a gael ei ti gweld nawr. Mae'n edrych, almost yn edrych, fel mae'n cael Dwylo. Now, un ti mynd i edrych llawer gwell na un fi. Nesaf di'n creu Dwylo arall, now Dwylo? Llaw, I guess. Basically, gwneud copy and paste os ti eisiau, ond mae'n byd ti cael mwy marciau os ti'n creu llaw arall. I'm not saying you will, but I'm saying that it will look nicer. Or the randomness or a llaw. Hefyd, I think that we couldn't do it this way, can we? No. Basically, llaw hon yn un haws. Llaw yn mewn awr yn haws oherwydd mae'n ond iawn na'n gwneud mynd lan fel hon. Mae ddim byd special, it's just like up in the air. Simple. Ond, okay, don't do that. Os yn digwydd, gwasgu Control Z, a gwneud siŵr fod ti'n, hang on, a gwneud siŵr fod nhw ddim yn linko, oherwydd hwn yn rhwno y holl peth. Now, gwneud siŵr fod hwn yn gwyn, a wedyn ni symud ymlaen i'r Dwylo. Yes, fun. So, hwn yn mynd yn syml, defnyddio the trusty pencil tool eto, zoom in, defnyddio Control Z, not Z, why am I saying Z? Control mouse wheel. And even create the port. Nope, that's the worst port I've ever seen in my life. Gwneud siŵr fod mae'n ar 1, for 1. A gwneud yn gyflym. Falle mae'n gwell i gwneud gyda I don't know. Idea? Yeah, okay, let's use this tool. It's more controllable. Beth yn bod gyda fi heddi. Here you go, rhywbeth random. Dau bod yn perffaith. Un fan hyn. A wedyn creu un fach fan hyn. Now, fel ni eisiau hwn dim bach yn fwy, so defnyddio the scaling tool, right? Which is basically just clicking on that one there. It's not really much of a tool, but wedyn Control Z, Control C, Control V, Control C, Control V eto, and now ti cael the port, symud popeth lan. Here we go. Now, dalaw Shift, click ar hon, clicio, mynd i hwn fan hyn. Okay, rotatio fe, so mae'n ffitio y thing, os mae'n fel yn wonky, fel un fi. Mynd draw fan hyn. Ffeindio, I guess, that colour, and ydy ni'n gallu symud fe nôl? Ydy hwn yn pink I ti? I'm talking to myself. Hwn yn gwell. Be pink ydy hwn? It's a more of a peach. So hwn. Okay. Defnyddio colour pickup. Clicio arno fe. Press gwasgu escape. Mynd lan I line. Gwneud un fath. No, don't do that. Gwasgu ar y box fan hyn.
picked colour a mae'n newid popeth I matcho llyfr ti wedi dewis. So, na ni cael Dwylo ni clicio hwn, dalaw shift, click, 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 wedyn press group neu control G sydd gwell. Bydd ddim pob program defnyddio control G, ond bydd rhoi programau ddim cael group button fan hyn, ond mae'n defnyddiol I dysgu the shortcuts. Control C, control V, wedyn zoomio mas, tym bach, a dragio fe draw fan hyn, a gallwn ni gweld fod nawr ni'n cael a cath gyda Dwylo, which looks disgusting because I didn't do it right. Perfectionist much. Okay, that's a bit better. So what are they going to do then? Mine's better. Gallwn ni gweld ni cael Jimothy or Jerethy. Did I name him Jerethy even? Perhaps it was Jerethy. Okay, pwy yw Jimothy? Mae'n cael beth I ni hyn yn oed os ti cael amser. Bydd ti probably yn, oherwydd hyn yn eitha syml. Nope. Gallwn ti creu fe hwn. You know, he's single here now. Oh, that's amazing. Look at that. We'll even colour it in red because he's a gangster. Yeah. Point 2, ti'n gallu customise fe, ond mae'n gwell I creu y customisations ti nawr na later, ond ddim o gwneud fe. Cofio, oherwydd ti'n fan hyn I gwneud y gwaith, ddim I customise fe, ond os ti'n eisiau I be, if you want to do something small, like for instance, the amazing, oh, that's not a hair. You know what I mean? Oh, hang on, even gwell. Mohican. Here we go. Then Gwaski and Phil. There you go, got Mohican. Bring it now and later on. Don't make sure you don't ruin the picture. Hwn fe, am nawr, bydd I gweld ti mewn fideo nesaf. Fi wedi gwneud hwnna 9 munud eto. Bit long, I'm sorry. Gweld ti tro nesaf.